So guys, twongeye kubahereza ikaze hano twatembereye ni turacyari handi mu nkambi ya Nyabiheke, ni muri gatanu quartier ya gatanu rwose. Twashatse kuganira na bashiki bacu ndetse kugira ngo tubashe kumenya ngo bimeze bite hano rero turi kumwe n'umusista wacu uri hano imbere rwose. Umusista utuye hano Nyabiheke, rekaze abanza atwibwire, atubwire ni muntu ki kugira tubashe kumenya, tubashe kuganira nawe. Watangira twibwire. Okay, banyita Nyakatsuku Nyabaye. Ego. Ko akaba Nyabiheke Katsibo. Ego. Tukaba twifotetse kubana namye. Ego. Kati mwakitse neza cyane, mwakotse cyane. Sawa, Nyakazungu rwose ari hano mu nkambi ya gatanu. Rero twifuje ko tuganira nawe kugira ngo tumenye ngo bimeze bite. Okay. Abafana rwose hano bafite abafana benshi rwose, niyo mpamvu ibintu byakomeye. Nyakazu, umaze igihe kingana gute hano ra? Tuamaze imyaka kwate 2 Mwaje 2 ngo maze hafi imyaka 18. Katsumi ni biyiwe tane. Oya kwamaze kinyaga weta Katsumi n'umunane niba 17. Ni nka 18. Rwose ni imyaka 18 bamaze hano mu nkambi ya Nyabiheke. Hano mu nkambi ya Nyabiheke rero ugiye kutubwira, rero utubwira amakuru hano mu nkambi ya Nyabiheke. Okay, amakuru hano Nyabiheke. Kwekwe kwa tufite abantu batufata. Kaba ko muyatse. No mu yipipifi. No mu yipoyan. Yani imyena yimye ayibitu yaketa kikoya. Nuti musika witwa Meani Cup. Bafata abantu betse batatukanye kandi bakwaye. Ego. Kabatumeze bafite ibibazo bikiye bitatukanya ko kumukaya. Sakwa bakafuya niko ya mu mutwe nyina yimye. Ayiko abetse kubeya amafayaka kuba makeya n'ubutsobatsi kuba yibukeya. Ibyitsi byagiye bipfa. Ariko twizere ko bizakunda ibyo byose. Bizakunda. Eka tuyebe nitukiyama yike bikakuta zakwiwatsi wakabayetsa kuko tutuvuka tuyiputsi. Itsini putsi kwekwe tuyifemo ikihugu nikibatsitsa tutaye mu yuko. Mutahe rwose. We ntago ukeneye kujya muri Amerika? Tuyibonye kuko cyabayitsaho. Ayiko natayapo nawe yimye na yimye yibitu yakiye yitsa. Nawe yikanye kitsekete. Ayiko nikimye na skating. Ayiko ubutakibazo. Ubu Trump rero areke kwigana gisegeti rwose, areke mwigire muri Amerika. Tukete muri Amerika weta nitubona ko ubuzima bate babonye. Nuko batukiye akokotse mukete tatse bitwaye. Ariko naga kwa batsitse kwikeye yayo takibaza. Ubu hari abantu rero bari muri Amerika mwabanye hano? Ayimo benshi cyane. Ni betsi ayo mutipe yitwa ko yutsitsa bayi batemeye akatatu akoya kamuyipuyana. Ayitsiti yatse nawe tikumutsutsa waye. N'umutsako wiwe wotse. N'umutipe witwa Kayitani ubu afite abana 2. Iwe yatemeye akatanu nawe niyupfa kano katu asiyewa akatu kamesukunu. Sewe tabatsimiya cyane. Nyakazu, muri abo bantu bose se hari umuntu ujya ukuremera? Umutu watemeye akani kujutsitsa. Nkuruza rwose ajya kuremera. Ayiko amaze kimitsi ayiko nabyo takibazo abo yayakotse cyane kuko tago tukayitufukana yayitsite yaze ko kayita nuko tikufuka naketa kiwabo no muhugu nuko kose. Ayiko abo cyane kujutsitsa nakayitane batsakuko tubasi yawo pe. Bagusirireho. Batiye ko imama Imana yatse ubukene bugitse abanyitse 5,000 kati nabo babaye mu y'ubuzima kati cyane cyane abanyamerika nibo bakota ko bafiyutsi yatse ibyo bitutabitsi kose myikiye neza
mumenye ko y'ibitanu kose mumenye ko y'ibitanu mu gihe bukutu mubikera. Ariko ngo hari abantu mwasangiye hano igikoko rwose ariko ngo birirwa baba bapostinga inkoko wowe bibona gute? Oya nyine umuntu nukubera kutsetseka ariko nyine ako katutaka aba yikeza. Umuntu mwatakiyubutsa wabona ikintu ukamuha wakayita ni peta kitu namutse bawo bakituye ino. Yateme yabonaga kututseyi kubera nakutaka iwabo akakuya kuyikweto. Ayiko kubu kumutu wakiyeyo waketse mu mafa yakatakitu yakoya kotse. Oya rwose agomba kugikora agomba kuyikora wo Kayitani rwose ni Kayitani. Kayitani rwose niba uri kumva ino video gira ikintu remera Nyirakazungu sibyo? Nabatuyitse mu Kenya bamwe na bamwe kotse batsako kutubakiya batsamuye. Hari umuntu wo muri Kenya muziranye? Bayepe. Nk'abande basuhuze. Suhutse umuyitsa katsuhutsa na Pyiyikiyo na Yitsabeti na bakatsuka babayi okwa Nyamaye bayi batuye mu Kayite ya 5 bote tabasuhutsa n'abatuyikikaye Puyitsimeyoti yaboneza ni wo mutikutubuta. Usuje Bruce Melody? Sapo Yitsimeyoti bagazi bose kuto nawe bayimo. Ayikena baka kwamakana expo ya kwamakana nakiyeyo keta kubayeba ariko umuntu umwe Puyitsimeyoti tamuhamakaye tuyafukana ayakiye mukati yaza kuvukiza ko tuyikitso kiyeta kayafukiza ya Puyitsimeyoti ufite ikiye kibazo utatufukiza katutuko kukura niki ko atakuvugisha kandi umukuza kati kufite napa yate ko gite okay kuba tuyayukana keya kuba tutafukana ariko kote tuyakutsi tabubuti wowe naba meti ariko se hari akarimbo ka Bruce Melody buri uzira uyatsetsa dutemo kamwe rwose kopekitsimo ubutananiwe sikitinya no kutsituka uwayutaka ko kutsinyuma ko muri filime sinisoboyeye eka umuzito tiketi tawe kuko nitazituma muyitatse kati ntabwo nupanda eka yabaye nukutsitiye mbakufa bakufa nakuayikiki tako yakotsa biyaka eka nuka numva muyitsi nyuma kati nawe upa tako inyuma kati nawe unyupa kotsa ko inyuma kanuna nakuayiki tako yakotsa biyaka. Tugushimira rwose dukoreye umunsi Nyirakazungu aduhaye vibe rwose ahubwo twabura kugushimira rwose tugana ku musozo rwose reka tugire icyo tubwira kuri gucamo papa wanjye ati tugana ku musozo rwose kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ikiganiro. Nyirakazungu reka gira icyo tubwira cyanyuma rwose tubwire cyanyuma niba hari abantu ushaka kubwiza ukuri cyangwa ariko abo gushimira abashimiye hari abo ushaka kubwiza ukuri tubataka kubakiza ukuri kabatu bakemeye Amerika kwa itutsiyanye mana yatse beta muntu numye kwabanye nabi nabo bayabitsi kotse bamenye ko ubu pe amafa yakaba yakabanyitse kati cyane nabo bayabitse kabatu bakekana atabikitse uko tatse nabatumye bitse yatse nyete muyatse wabavuze amazina nanone bigaciye byagaciye takibatso sewe ayabo twayitutse yanyeyo toyeka kumuntu bamnyitaka uva atawe bamnyitaka bamnyita Manuel okwamatse yubuti
wo kwa manzera none n'amaze tukubitewe n'amaze mukubitewe n'amanzera ewana tewe ukoze tewe ipabu na nabatsabye ni pabu nabatsabye no kukoyetsa nayita kubakiza ukuri nabo tabona abaye babwiza ukuri rata tewe uva tewe simuketi kubatsaba mwabatumye simubifata uko bitaye simufata uko bitaye nade mfite totsi yekiye kutsa ugiye ko ndetse buti mu gihe myaka tuyimo ayiko kopa kubakitsa ukuyi nate tsatsa biyemeyeho niki ewana itzakotse Manuel n'amanzera rwose bamenye ko bakuraburisha uba kandi uri ku uko yibo bape batsapetsa bazagutamo batsatama ariko nabo yabitse uva nimuyibona mugite muteye abakato batereho akantu babwire nimero yawe batereho akantu kode sekayikwiseta 079 47 gatanu gatanu inshuro ebyiri 75 55 rimwe ayo nyakatsuku nyabaye ababitsaka bose babayimo kwata na polisi meyoti nibakafita akateye yewo bakati mukuru oya namutse yikanye sawa turagushimiye sawa urakoze